Sikubingelele sikwamukele uhlelo esikabhoqo studio. Njenga namhlanje nje uyabona mfowethu ukuthi sizogila imanga la sisemfuleni. Sendaweni yamandla ke la. Ngihleli neqhawe, ngihleli nensizwa. Ngihleli nesilwane sikaMhlola. Dokotela Somashi. Sikubingelele eqhawe. Asithathele lithuba bhoqo bhuti. Siyabingelela kakhulu. Sibingelele nababukeli bezikabhoqo TV. Dokotela Somashi lo mavula kuvaliwe. Sisendaweni ebhoqo yaseNewcastle lapha. Osokwenza khona imanga besine special lana abantu bagcwele lana bazosizwa bazophiliswa bazokhushulwa so namhlanje lana sila bhoqo khona engiphethwe mina khona nalapha ekuphethwe khona yonke insebenzo namandla kaSomashi ila aleli khona kule ndawo esikuyo namhlanje bhuti Bavezele futhi abantu ngifuna sibuke ukuthi anamandla kangakanani amanzi bona ngqo ungakathinta umuthi amandla bhoqo amanzi makhulu kakhulu khehla amanzi anamandla ewodwa ehambela amandla futhi amanzi abantu kumele bazi ukuthi ahlukene ama category amandla amanzi amanzi alabanini bakhona abasuke bewaphethe emanzini kukhona ama spiritual bhoqo ahlukahlukene esiwasebenzisa ngokuhlukahlukana emanzini kukhona ama spiritual bhoqo adeep ajulile ngokungamandla bhuti ahlukahlukene bhoqo ongagcine kudala ukuthi umuntu ekufanele ukuthi ayiswe emanzini afanele ka understand ukuthi kuyini ukuyiswa emanzini umuntu angaya emanzini bhoqo eyolahla into thizeni umuntu angaya emanzini eyothatha into thizeni njengala sikhona la khona mina bhuti ngikuthathwa amandla lana angikiyisi mina mawuzothi uzogeza isichitho lana mkhulu ngizolahla isilwane lana mkhulu ngizolahla isithwalo lana mkhulu ngivaliwe ngizokuvulela emanzini la kuze umuntu ozofuna amandla la ilesi siziba engisuke ngizokhuphula kusona ebusuku besilana bekuzokhushula indoda la yabona into engabonwa la emanzini bhuti ngoba uma sikhuluma ukuthi bhoqo ukhushulwa ngamandla sifaka ipower yamanzi ukuthi wena uthwale ngayo ilakho la bhuti soba kuzoba nomuthi ozothatha ipower yamanzi bhuti bese lento igcatshwa kuwena wena mase igcatshiwe lento kuwena uzozizwa uphenduka umnini wamanzi uyayizwa into le kuba nenyama ebovu egcwala ibhakede esiza nayo lana uma sesokukhuphula kube nezinto engiyiphatha esilaba sesokukhuphula khona ngiphathe le ndoda ehlelana iceni kwethu esuke izosokuphakamisa ngayo la yayizwa kune power yami yakaSomashi la yamanzi ekhuphula nje umuntu noma kuthiwa ufuna ukuceba noma kuthiwa ufuna ukuthwala ufuna ukugwilika okuserious bhuti lala sikuletha khona bhuti kodwa uma uthi wena hayi Somashi ngivalekile Somashi nginedlozi Somashi mina ngizolahla isilwane lala sikwazi ukuletha ke lala sakwazi ukuletha la ukhona enye indawo futhi ekusuke ilawula la khona ipower yakho ukuthi sikudilizela lapho noma sikulungisela lakho lolo hlobo njalo bhuti ngifuna sibuke ukuthi leyo nsebenzo ngabe insebenzo eniyenze kuseni kakhulu ngabe insebenzo eniyenza ngo12 ebusuku ngabe insebenzo eniyenza amalithamba amilanga le yemanga ngoba kuyabonakala ukuthi akusiyo umfudlana nje lo ula ojulile no bhuti la Newcastle abawazi kakhulu umfula wasenqando umfula wasenqando Newcastle abawazi kakhulu abantu abaningi abaseNewcastle abazinyanga bayawazi kodwa lezi ziba lesakudlalwa kusona ngoba iziba sami lesi ziba lesi sibathathile abantu bhuti lezi ziba lesi manje ngisho iqiniso bhuti so la ngifuna umuntu mayifika mina oserious bhuti la kusuke kuziwa ekseni uma uzolanda amandla uma ufuna ukuthi sithathe ipower yakho straight sikufake kuwena emzimbeni bhuti sithathe sithobula amandla khona sikwakhele into eyinyoka ezohlala kuwena emzimbeni bhuti sifika ngo12 masifika la ngo12 ungiphathele mina inyama egcola ibhakede ebovu bhuti bese uphathe inkomo yasemakhosini ukhona into esokwenzela una bhuti lana bhuti uzothulela ebusuku uzizwe wena ukuthi manje kunomuntu ekhona lana uthi uyabheka uyibona wena straight ushintsha uba inyoka mothatha isibuko bhuti uthi kanjena uyabona ukuthi angisasemi mina sengiguqukile sikubizwa ukuthi uguquka uyaguquka lapho bhuti uba enye into ngoba manje ufuna wena into ewuceba wena ufuna ukugwilika okuserious bhuti abantu ukudlaliwe ngabo wena ufuna ukugwilika okuserious hayi ukuthi bhoqo uzobona umuntu ugaxe ngeinyoka lana ugcwele inyoka uthi uthwalisa ngenyoka udlala ngawo leyo muntu loyo bhuti ayikho inyoka ophuma nayo iphethe siyinyoka siyifaka emzimbeni kuwena sibuye la ebusuku lana okunya ngexoxo kwenziwa khona
Yes bhuti. Then mase ufuna wena sikwakhela igubhu sifike ekseni la. Uma ufuna sikwakhela impondo ufike ekseni la. Uma uzoshaya uhlanga lwenhlanhla ufike ekseni ke wena la. Awufike ebusuku. Kukhona abafika ebusuku, kukhona afuna ukuthi silawule imoya nini yasekuseni bhuti. Hayi ukuthi ufika noma inini lana. Ayabuya lana. Bhuti lana ziyabuya bhuti lana baningi abantu abagwilikile la ngibakhuphula la kule ndawo bhuti. Baningi futhi abantu abahlulekile ukumelana nomsebenzi wale ndawo ngoba lana ukabili bhuti. Kufuna ube lesibili. Yeah, usengahluleka bhoqo. Mawuhlula bese kunika imali yakho mina ngithamba phindele emuva ngoba lana la ifuneka ingane lana. Lana bhoqo ngisuke ngizokhuphula umuntu o serious ibhuti othi yena usefuna usehambile vele. Lana ngisuke ngizokhuphula mina umuntu bhoqo othi yena dokotela manje ngisebenza umsebenzi o serious mina. Umuntu ozodlala la bhuti. La vela uyajika bhuti ngoba into eyinkinga bhoqo into ozomelana nayo ukuyibuka ebusuku. Bese ngikutshela ukuthi lento ozoyibuka kuzokwenzakala 1 2 3 4 iyo yokuhlula yena into abahlulayo bhoqo liyabaningi bevele bahluleke bese ngithatha imali yomuntu mina ngidlala bhuti ngithatha imali yomuntu ngithi unayo imali yakho back cela uphindele ekhaya ngifuna ukuthi ikhona mhlawumbe into ozonginika yona futhi lento uma unginika yona into mhlawumbe engathi ngithandaza kiyo ngedwa angena umuntu kuleyo ndlu kuba kanjani sibene sifana leso noma nje uzongifaka inhlanga unginike mhlawumbe lezo nceba lezo ikhona into engiyiphathayo singathi ngiyayisebenzisa njalo ngihlala ngiyibheke mhlawumbe ngiyiphakele kanjalo bhoqo ikhona into ebenze njalo oyakhela indlu yakhona kodwa le ndlu ngiyaye ngithi ayibe indlu nje encane ayifuni indlu enkulu indlu encane engaka le ngathi ihlala izinja le ndlu encane le ndlu lena bhoqo ihlala into ozofike sithathe enamel isitsha sisibeke la sithole isikhumba senhlwathi sesifake phakathi sithole ubulongwe benkomo sibuthele la lephe kwalesikhumba senhlwathi kukhona umuthi ibhoqo esiwuthathayo lo engeke ngisho ke phela ngeke ngibafundisa abantu siwuthele lo muthi lo bese lento siza la emfuleni lo ngisho la qala sigqibe lapho for 7 days after 7 days siyabuya manje bese kunomuthi futhi wena ofika uphalazele kuona mase uphalaza wena kunento ezokwenzeka lento nje iphuzela ubisi lodwa iphuza ubisi ibhuti lodwa iphuza nje ubisi lodwa ayidli amantombazane lela yidli ke le edlayo amantombazane efuna ucansi lezo gcatshwa kuwena uyayibona sihlukeneke manje lezo gcatshwa kuwena wena usuku uyinyoka bhoqo the time ulala nalo muntu wesifazane nitshela ulala nawe kanti yena ulala nani nalento egcatshwa kuwena eyinyoka ngaphakathi kuwena so ingakho manje ebesimunca amandla kuyena lento le ngoba igcatshelwe kuwena ngaphakathi lele ngishoyo ile ofike lapho ngifuna isikhathi mangizokwenza lento bakaSijahi siba la uhlale la eNyukhasela izinsuku nami ngiyasuka eGoli esigodlweni saseGoli ngibe ngala eNyukhasela izinsuku siyenze kusene lo msebenzi ibhuti lento izovuka uyayithatha ke yona iphila ivuke phambi kwakhe angizange ayithenga izovuka phambi kwakhe bese yakha ngomuthi ukhona siyakha ngawe futhi bese uyayithatha uyihlalisa kule ndlu lemo ihlale ayithintwa umuntu yakhiwa leyo ndlu leyo bese wena uyiphuzisa nje ubisi ibhoqo ubisi iphuza ubisi izwana nobisi kuphela Singacela bhuti ayakutshela mina bhuti mina ngiyakutshela mina bhuti lapho ngiyacela ukuthi uma ingane lezi insebenzo lezi ungayithathi mawusuku usayumntwana vele ungafiki kuyona lana ngifuna bhuti mina umuntu understand spiritual level ibhoqo understand spiritual level ukuthi spiritual level ama level ezinga la ka spirituality alingani bhuti ngifuna sibheke ukuthi uSomahashi usabashaya nabantu inhlanga zemali noma ngesinsebenzo yala emanzini inhlanga nje zemali ukuthi usenazo inhlanga zemali nje eclean Yes baba sekhona inhlanga zemali kakhulu abantu bayithathile bewina amakhasino ngidume kakhulu ngazo futhi ngiyaduma kakhulu ngekhasino abantu sisabenzela kodwa ke kulokhu 2026 sikhuphulile ebhuti izinga yes bhuti akufuna ngimoya inyanga ulokwahla lentwana yodwa ke nawe usulokudle lentwana yodwa ikhathi ibhoqo ziyashintsha isizini iyashintsha so kufanele ukuthi masubasizile abantu uphinde futhi ukhuphula izinga so inhlanga manje sezikweli
kwelinye izinga bhuti sezikwelinye izinga umuntu ofuna ukuthandosisa abanemali umuntu ofuna ukuthi ibusiness lakhe likhuphuke umuntu ofuna ipromotion emsebenzini umuntu futhi ofuna umsebenzi ngoba inhlanga bhuti zisebenza lento wena osuke ubusy ngayo asiza ukuthwala zisebenza ngalento wena osuke vele wena ubusy ngayo khehla bese inhlanga zijobelela ke phe kwalokho uyayibona indaba bese usabacupha nabafazi baba lekelela namadoda ukuthi abe right baba ngoDecember kwacushwa abafazi sabacuphela amadoda abafazi baba ukuthi umfazi angathintwa omunye umuntu uba wena kuphela futhi namadoda nawo sawacupha futhi ngoba phela kabi lento sisambamba futhi umfazi sahlala ekhaya nokubuyisa futhi umfazi sakwenza lokho la ekhaya yebo bhuti uphondo lwemali lusekhona engisebenza ngalo engaziyo ukuthi nalo uphondo lwami yilona enqoba ngalo ya lusakhona bhuti uma nqoba la ekhaya uphondo usakhona kakhulu esikwakhela wona indoda enkulu indoda emnyama indoda ecobezela isakhona khehla indoda yemali umathanda imali sakhona khehla siyabenzela abantu odwa umuntu onebusiness umuntu odila nezinto eziserious kakhulu sisebenzela abantu igroup futhi isakhona sisebenzela abantu amagona bhoqo baphumelela kahle ngawo futhi bayancoma abantu ama calls engatholayo abantu bayancoma nama testimony futhi ngiyaposta lapha ko TikTok bami abantu baphumelela ibhakade futhi le mali bhoqo lisakhona leli abantu umuntu othi yena dokotela naye Glen Finish 15 years ngicela dokotela ungenzele into yemali mina ngifuna into yemali dokotela imali engizoyibona kanje sabenzela futhi abantu bhoqo and leyo nto kuphuma naye esigodlweni siteste nawe lapha phambi kwami sayibona siyasebenza bhoqo usashayana izitha mfowethu uma ngilandela izitha uyakhona ukunqoba leyo nto leyo ungilwele lezi zinto lezo baba lokho sisabanqobela abantu la ekhaya mfowethu umuntu othi yena I know usebemkhungethe izithu ujahwa ngabantu ulandelwa ngabantu ulandelwa umashonisa kakhulu ujahwa abantu bafuna ukumbulala sakulungisa lokho umuntu simnqobele abantu abayizitha phekwakhe sisakwenza lokho ukuthi umuntu simnqobele izitha umuntu okufuna futhi ukuqiniswa samqinisa umuntu nemoto isaqiniswa la ekhaya ikhaya futhi lakho osukulenza liyaqiniswa ikhaya bhoqo ngihlezi ngitshela abantu ukuthi kubalekile bafowethu uqinisa ikhaya phuma nje ukuyohlolela ikhaya lakho kuleli ikhaya lisime kanjani because bhoqo lento ibhlungu ukuthi abantu bahamba kubelaphi mebehamba kubelaphi ba end up abantu uthola ukuthi izinto azenzeki abayifisayo ngokuthi ikhaya labo alinayo imoya right bhoqo awukwazi ukuthi ungafika uhambele into yemali but wena uyabona kwasekhaya kini ukuthi ikhaya lakini liyaciciza sisakwazi lapho ukuthi bhoqo sibalungisela abantu ikhaya labo likwazi ukuthi lamukeliswe inhlanhla kodwa ke abantu engihlale ngibatshela khona ukuthi somahashi akawenza umsamo bhoqo angisumuntu engithi ngiyawusebenza umsamo ngowusebenzi kodwa uqinisa ikhaya ngihlini ikhaya livuleleke ikhaya lamukele izinto ezinhle kusakwenza bhoqo unesithwalo futhi bhoqo esisha esihambele komunye ugogo eMozambique wafike wangifundisa lesi sithwalo sithola isihlahla bhoqo sifese isigqibe egcekeni silenze isithwalo sekhaya lonke kodwa angakasho ukuthi asikhona nami ngisatrainwa futhi nami ngifuna ukuthi ngithi abantu abezicabanga ngenza abantu for leso sithwalo sekhaya somndeni wonke ukuthi kuphumelele umndeni wonke umndeni uthwala sisabhizi ngakho ukuthi kube prepared ukuthi kugcine kuphumelele mase ngikwenza sengibuye nakho futhi ngizobatshela abantu ukuthi sekukhona abantu sebengenza basithathe isithwalo sekhaya kuphumelele ngane kuphumelele siziphumelele wonke umuntu so batshela abantu bese sikhona isithwalo kuleso sithwalo ukuthi abeze bazosithatha umuntu ofuna ukusondela kuwe angathola usebenza ngaziphi insuku futhi ngizwile uthi nasegoli ubakhona abantu kumele bakwazi lokho bhoqo mina Monday Tuesday Wednesday ngisendaweni yasegoli Monday Tuesday Wednesday ngisebenzele egoli mina uThursday angisebenzi bafowethu bese uFriday Saturday ngisendaweni yaseNewcastle njalo ngolesihlanu na Saturday sidibane eNewcastle Monday Tuesday Wednesday ngisendaweni yasegoli ngizoyibhala inamba lapha escreenini yebo bhuti ungathini kubantu bakho seningizimu Afrika usophetha ngakusho nje bafowethu ukuthi ubunyanga bukhona ubunyanga futhi buyaphila ubunyanga futhi siyobushiya kodwa moyinyanga nawe ihlolisise insebenzo zakho ukuthi abantu ubazela ngendlela eqiniso yini and umuntu mongenawo bhoqo into yakhe emtshela umuntu ukuthi into ukuthi anginayo esigodlweni ngisazohamba ngiyoyifuna noma umise koza kwenu umuntu ungayithathi imali yakhe ungekumsiza umuntu ubunyanga bukhona bafowethu ningezwe abantu abethi azikho inyanga ubunyanga bukhona thina siyaphila ngabo indaba kucebezona
ubunyanga bhoqo bese sithi ubunyanga bokho uyabona ubunyanga bukhona nabantu siyabacebisa bayaphila wena umuntu osokufuna usizo laza udaba olufunayo kumele into oyifunayo ungafuni into nawe oyibonayo ukuthi nawe ngeke ukwazi ukuyikhona ngoba lento kabili sangenzeka kungafeli inyanga kufeli client sangenzeka futhi kufeli client so into yami ithi namhlanje yazi into oyifunayo iba prepared ngento oyifunayo zwala lo dokotela wakho udokotela wakho kube sekhaya lakho ukuze ukwazi ukuthi uphumelele uphile uye phambili Siyathokoza kakhulu. Thokozani kehle Siyabonga kakhulu babukeli bezikabhoqo besiphethe iqhawe so much. Sange siyabonga.